Kalau Pontianak itu ikut Kalimantan mana? Pontianak itu di Kalimantan Barat, Abang. Nah, jalan-jalan ke Pontianak ni, biar Abang tahu. Kota Pontianak ni dah besar dah. Dah kota besar. Di sini banyak kuliner, banyak wisata. Macam-macam di sini. Dan di sini tu bahasanya bahasa Melayu. Melayu Pontianak. Bahasa Melayu Pontianak macam gini lah dia. Macam saya ngomong ni. Mendok-mendok Melayu. Pontianak tu dekat dengan Kuching, Sarawak, Malaysia. Kalau Pontianak ke Kuching, Sarawak, Malaysia tu pakai motor darat je. Pakai motor bisa, pakai mobil bisa, pakai bis bisa. Perjalanan 7 jam. Dah sampai di Sarawak, Kuching, Malaysia dah. Jadi nyaman. Kalau misal mau pergi ke Kuching, Malaysia, lewat Pontianak lebih dekat. Kalau lewat Jakarta mau pakai pesawat. Kalau lewat Kalimantan Barat dekat, kerana tetangga.